na sir, plaster na. Sige ma'am. Kana sir, tama na. Gakos na lay kulang sir. Okay ni. Sige sir, gakos na. Mao ni nindot. Bahala di ko magmotor magsira kog commute. Malasa atong first trip na to day oy. Nag-away man atong pasahero. Pero basin karon, tarong na. Mo lagi day. Nag-away sila ba tungod atong gakos-gakos. Pero swerte ta day og lalaki tanan atong pasahero. Kana, labi nagbabaero. Kwarta sigurado. Ay, maayo na naman sa hero. Problema, babae, maninya. Kabalo ka ni mo drive ni? Tingnan ako, be. Nawa day. Wa palibak. Kinsay nang libak day. Pasahero ba wa palibak? Turo. Ay, kaniday, kay lalaki. Tawga na yun. Sir, sakay ka? Ay, oh, ma'am. Gadali, be ako? Sir, libre gakos ra ba ni among sakay? Dili mo larga og dili ka mo gakos. Okay ni. Kakos tabi. Sige sir, sakay na. Karon. Ay ka ni turno yun. Mas maayo man dahil hindi ta magdaladalag asawa kay babag kay sa to ang kagustuhan. Sakay kog balik. Wa ko kagakos ganina. Dali na sir, plaster na. Sige, ma'am. Ay, layo raman kay na sir. Sibog diri sir. Kana sir, tama na. Gakos na lay kulang sir. Okay ni. Sige sir, gakos na. Ay, humana, dam. Kana sir, tama ra kahugot. Di pa kadam na nakipasahero. Nagaksan na pagyud. Ay napagi makanti isa. Uy day, naisa o. Kato maning ganina. Hala, kato man yung ganiha. Nibalik day, nibalik. Pero wala lagi ang asawa no. Diskarte na niya day para makagakos nimo. Oy. Day ba koy? Ay. Sam, pwede pa? Wala mo ko dadayon akong lakaw kanya kay nag-away mi sa akong asawa ba. Pwede. Oo sir, pwede. Pero pasig maapasan na po kasi mga asawa ron diri sir. Ako sir, nang inabuhi ra ba yung ko sir. Trabaho ra ni ako sir mo nang. Wag ko isala og maapasan kasi mga asawa diri. Ay wala day. Niuli sa ilaha gipangdala ang tanang gamit kay mulayas ko no. Mao nang triko karon. Mo ba sir? Pero sige sir, ali na sir para makalarga na ta. Mugakos gyapon ko dam. Sir. Tanawa lagi. Mao ni nindot. Bahala di ko magmotor magsira kog commute.